Ejuma yesimini aketi enti Usumwa sumyo Anune bema wanyaketi yapa Ewa sasiso Ewiasi mubasum na wansum Yediye fenyina mwese wansum Bisa usum ye maketi yapo Eni jie Di sumpa die Emaketi yapa Sumpa dia sasiso emenijie Sumpa FM Sumpa TV maketi apo Sumpa dia emenijie Bichimwa fidie netu Sumpa FM and TV Nebema wenijie Eni aketi apa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna dear winya Nebema wenijie Naketi apanso kamu Ema keti apa Papa wafidi neto Sumpa FM and TV Why Yasim Sumpa mani jeni akati apana unu warada Sumpa de asitine imunu Ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Dijisam ni ejasu sem jina Sumpa de abama Sumpa FM Ema akati apa Sumpa TV Emenijie Sumpa TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie Sumpa FM He Sumpa TV Ghana de share ya mamu nyina mu aha mama kwa ba Sompa wa hanisia echipo enum kasa fidie su eni ensemu a yensa esusu a ensemu for pani asemu ena yesi edwa ya yede ba besomo hye so sensemi efri Sompa 106.5 FM Accra so no opiemo awa Sompa TV a yeda so live na we share with TV ne so na wonso wa hwe ensemu a yede di entua awie na asantemantam ho na Sompa 93.1 Kumase ubete ensemi ewoso Ayiko FM 100.9 wamoso FB Paris France abrochi memo wamoso febi ewadamfo pa radio Sakwa ya Sompa 101.1 Sakwa ya Sompa 103.3 Techiman eya Sompa 106.1 Sunyane eya Sompa 98.9 Enkraza ya Sompa 90.7 Enafe Doma eya Sompa 101.3 Doma Kronwa Doma FM 100.7 Womoso FB ewo Doma Hinkro udikoda no woti yenka woso enafe mankesim enene kwadon so ya Kingdom 106.1 Facebook no ya demu live eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com website ya 74 penini ora tabwati adama wakutire nsem nyina potokasa mubrofo afoforo bi ka ho awode akwakogu no betumi akwakenkan bi hye ne so sepram to breakers yi aboafo wanom asoyasene endpoint homeopathy wasebra na kache na fa homeopathy kwantempon so onfa homeopathy kwantempon so entu yade ase emfa ema kasa natural mineral water sunsuo ni mu ede eyensu a onum nya yade bia enfretry time herbal mixture 3D yade no de yedi tu ase time o enensem a yedi di wontu ado Sompa FM Adishia ni timamufu ewo ye bekwai amoafo na womoka sei womo de atojo ekyeremu se abewe bi a wenye mfihye aduasa
wakoto ananan mo nsedu okokokua bi mu enam so ehubo abokuru no Arehosem bi esi ewo nkran ha akwetema na wo mu kiremu nse posi ni pani bi a wono odi ni dwuma ewo framantamu sebi wono ani jade wo wada mogem wo sarehosem mu a ena adehia ewo eye otimantem ede atodo echem se wo mo sre pani kwanchefo wo da posi adwumako na no yero IGP chese aposifo abom homoden ewo otimantem no de omu hia abasobo adehia wanom ewo bono emantamu ene sunyane afem wo mo ate asemde ye nyina be kaise so na no mampani shebo esa wanom be airport kese ba ko ewo sunyane empanifo akopie mu ho de ensam ena betoja emfimpimienu ene eye adronu numbremu no eye atorenchen boafo nadmofo ko share adehia ewo eye garu bose ombehwe no ma ba beboa wo mo enam atorenchen bi ekokoto me na meka sei abosbo no ene moa no wo mo nsaka Kwame Nkrumah University of Science and Technology wamo de krataba wamo kiremu se adesuafo makomako num ya wamo di abonefo sembi nam so em ya suspended wamo ni se de tintontan yayi wamo afri school nim kura wei NP na eka ho awiabremu bade workers ya transe a ye de bro se sompa ye wia premtobra kase ebo ewo ha eni nsia echi popanyan enum suo midin ede nana Oppong Kyekyeku awiabremu mene ABENA BABU ADEPA-KOFI Edem afei abusia petakre no asum ensem no esoyen awiabremu ena yede ebro yebesre udu Facebook page ne so a no wa like no wa share na udu comment so atato de amawo TikTok ye nam ho Twitter enom se X tetena ya no made no e won so ya gi ho me na ho YouTube page ye ne yenie ene uko Sompa TV so a one story one video one story one photo inti wo hwa kase na tie wasum no na osanso bo wani akohoma enso aka ho ebie afei yemfi kase no ase ewo eye asante mantemoen se yekopiem eye asante mantem dia na chese enya dia yebetimi asan asante mantem ho no edi dwumasum bia mreko a yenko yerunu abema bawa bedu ho na bawa bedu dia to yanima wiemu kire se eye kuro bi ewa eye asante mantem ahyase a ye frɛ no eye bekwai amoafo yi yesi kokokua ena omo ye ewo ho ema chese danu adampo kura ye titi kokokua dwuma so yi ebeka akuafo pa mo mudwalai ema omo krampo bebre na edo mo nsatene se omo so omo ano mo pe dollar pim course no musika ne course ro interna Ghana sika na ma no homene so no eno nso ka ho bie ano musika ne ateso eni omo mfa ne saa na awrawo sem ababeto pono so kire se abaywe obi nim bia ye wo frie kromo ya kenka efie ne adan ye hu ni bapan ewo fie ene edan kromu ewo eye kromu hono na wanya fihye aduasa nidin de abusua yennim bia ye wo frintie nu nidin ntimi ama na mom assemblyman a wono ana won potam wono mo ena odi tudwa chemu se wono kura won ka bi nhye mu owo fie ogusu boaboa ne ho ahwese na edan ne bekode ama no ena amanfo fie ase ebo bena edi ba ne fie edi enesi a won konko ye kokokuafo bi mu a esi wono mo yan konko hwa abaiwa yesu se ni fihia be ye aduasen ene wato ananan mo nsiadui wana edi na bro sei sana enye se wato ananan mo nsiado mreko a oda ho no mo abusua wode ade asen ne mene ene ode asen dua so dua no so ye kokko dua ene tese ne wo senso te sate sabe afomumo mpini na abaiwa mo frɛ ne sa abaiwa wokɔ enti senia wo sen wono no enam so ema assemblyman no edi nsem bi tudwa temu se enam so de wo pa de abramanfo ezan se ne edi kan wo munye hu ni mpani nsem bi se da ewo eye asante eye bekwai amoafo wono mo obie wo monsan so ehu se bibibi se sa bawo we mpokura no nam ha ana se mpokura obi ani ahye no so wo mo je se wo munim no
omunim ne ya bia kro mu nhia ne mpoda enti ade a esie enam so de ehu bo kese e de aba bebo amanfo ene timamufo wo eye wono abodexin so mpaka se bo pininu ene no ehwe se anya bia nkaje obetimi ate hunteso kakra e de akire yen nanso abusuya yo aba ene yanko ne nkonkote honorable Dexin nsem ode to yamani boni bawa bedu enum no ebi the police no the police is very much we are the prayer now hanging on na ya afna ya say ebi do no busia fo a na de enye busia from 30 going there obetimi na abro nya ibia salve pa e ko say esiwa ahasi sai ra ho ni nya lenchie bia ho se dia bibisa akoso na ho abu bia ho say ade a unhu bi da bi si da no on time free my memo the 5 police about pa so ya me complain na no on chincho na no me ba ne so me phone so to ye me a papa go bi na the body me talk me phone ma so pa all the ka bu ntitu Inti honorable Dexin ena yete se workers no no ya assemblyman ewo eye amoafo ewo eye bekwa ho no na yete se ode isemu yi ede to so ntimo ana mo hwe o Facebook ni eja SOMPA TV ni so no ubewu se edimfo ni to se senso ifiri so kakra nti abaiwa no ena jese no senso sa no ye we due Abusuya yada switch ne mu ewo arahusem ye mu na arahusem a opie mu ewo nkran akoteman esi no eburu pensen ni nyina enese empanimfo se wom wo ho posi adwumako ni fe no ewo tesano wom ho na anopa aya maami ani din edi BITMISE buaten ebepie mu wo na kache na ni hu hantwo obaya wasi munua police ni baako a wono ni di ni djuma ewo framantem ayamia mi kunu ya menene tie busumi ya ne da na etoso edu enaja ofa ehyen free framantem ba ya wo besra me ne mofra no na meda hono mu na bibi ya mseme nsode ahomache bese nonum maame buaten kire mu si wasode ya sabio de nani hu ye no wote ase anya yie ohun ya ne se wo mo kitchen ayi wo mo jade eho ena sabi ni kunu eti na nanom nsiedo na ebra akobo posifo amane sam wo mkopie mu hono asamu aposifo ede atodwa wo mo kire mu sei owura yi DSP Roxin Jesi na ebra wo mo koye na odaya yase ya nani ehwehoro ewo jade ho ya ni tutia ibi aposifo de ya yefre no tutia pistol ibi ebida ejade akonwa so esi ne nchen na wo mo hu se wo mo examine body ni kakra no wo mo hu se asede na fono ejine mo jasa na wo mo hwehwe se ebia ne nipadua ne baabi asanso epra na se ebia baabi timato bi atonso wo mo ahu bibia sa enum wo mo ne yire ni di nkomo aja wo mo busabusa na wo mo se maame faafo mbra ne hwade na posifo kire mu sei ada no ebenada na DSP Roxin Jesi ebedu ye no wo ma na yire WhatsApp message bi na sa WhatsApp message no posifo so mehwehwem pa sansa o send ne yire message ya message no ekire mu sei mesa akọ baabi a me free baaye na sa message na posifo ne so o send man ne gere no wo mo dwene ho a wo mo ntiase enti no wey eye electronic evidence ya wo mo enya baako ya wo mo behwehwebu ebiewu wo mo afa eye etutia no eye ne pistol na eda ne nchen e wo jade ho no ehwo nso wo no mo afa atwatwamfoni nyina e de aka ho a wo mo de kwa akoboa ahwehwemu na sede na emoja aye ne ho no wo mo susu se ebia ene sa message a wo mo husu wo de asende ama ne yere eye benada na obedu ye na anadwe no ebia wo mo susu se ebia adwene mu enhyesoa bi eye mental stress bi ene kire no ena ebia wantumi anso ne humu yie ene bi onu a edi ne ho ayewsa ebetimi so abase ebi kurampo a wo bi nanu obi akona via na obi nanu obi aye kana nabi ena wanam agi DSP Roxin Jesi enkwa afri ne nsam posi adwumako ni fe no no ewotesa no ewo nkran ha sei asam no wo maso mu se atwitwe esan se
wanu mu kwa hwehwe mu akwa kosiase na wo mu ehu adekodie pote ye nam so ema DSP Roxin Jesi eti nananom ensedui wo mu so mama mu ne so akopie mu e police headquarters wo mu bia ya wo mu ekura wo mu emu no wo mu ade emu na akwa kopie mu honom ya wo mu kwa hye se wo mbe postmortem na kyese be papai na ya hye ebia die eku no no ankasa no ebetumi adadia wo mu ede kratai aba original ye sompa ya dane atwi ede asoma ade hye na ya tuwa kase no so ye kopie mu ewoye oti mantem amane bo efri oti mantem timamufo bi ho abeto ya pono so a na kin ana oto nkrai edema ne yen ekyerese aposifo a ewoye oti mantem adwumaso ene mmolebo omobo ho no de IGP ewosesebu yiwasum na hutie niye omse na nsentem nie wo mo ho no sa wo ye mbatia ne se obo amanfo bi abaso ebinum won ma wo pagya o mu dibre mu ebinum so won ma wo hye mu nkran wo mo se wo mo so sabe pose adwumako na no abia mu anom wo na sane wo bo amanfo abaso e won kramantem asantimantem ene afenso mantem ahuro bi e ka ho aframantem so ka ho bienu wo mo besrese wo mo so mo ye otimantem so wo mo so mo sefata e ya abaso boy bie na eno enam so ama ya mane boni nanakin ebo no homodin ene eye mpanifo bi akasaye Yera Latif Isaka wono ene Yera Sharif Nuruddin enam ko mo ntoma bo ano enam de tudu ache mu se ye sha basobo ene nkunimudi a Yera Christian Tetenyo wonu osanyene a wada posi adwumako na no ebo amanfo bi abaso a wo mo so mo ye otimantem omo yade omo se ne atwa mo so krompo ni se omo jejeje na checkpoint ene bonsam tawai na omo age efenso ebi won mo India hem na no so omo age sa enwura yi eno so na omo age ebio etuo ene afenso akode nketenkete bi so ho no ma ni nyina na omo asom enti se akode yi ne eja adwuma so a omo boyi sa bi pepepe ana foforo ene ya bo mu dibre mu ye bode amom ntom so omo sefata abasobo ni bi ya papa IGP erimsa wa ba ma ye nyina te ya bestere no police for mo aha no omo ya adima pa omo adima so ya ni but se omo atimi wa she omo body ya na ka ya bestere no se wo she no when this momo se na ebetimi aye na adima omo ye no omo atimi akinya omo ho na omo asa ya adima ma bone ne ndru bone ne ma ewo otirigin the police for ade o mo ye nyina yani aji papa na aji pinu so wa hun si se na wo ye na adwuma no yani aji no nti nyame hira no nyame dia na adwuma so nkoso ono na eno akire na Yera Matthias Adebran wono enso ne timamufo bi nso se omo so omo asem ka Ghana etiemu we mobisa asempa na say yina ye pese Ghana de ye pese ye youth no go try bone esa youth no nti se police fight me abo mo hombode na omachire bibi etisi dia ndrobone a ye di ba be for tirigi ye dia from akona eti na chire mo da wasinka IGP otimi eyede ehweso na obom rete no abaso na wosha yete ebi wa century greater Accra no votary di regions na kapono they say well police for no we nanakin ena oto nkrai edifi otimantem edebesom yen Abusia adehia wanom wabuno emansemo enkankan sonyane wamati asemde enanu aga na mapani his excellency Yera John Dramani Mahama at the state of the nation address no etuja wo mrahebedwam no omayenya nentiye ese eho akohia ese ombeye airport ni bi ewo sonyane ene ya me no kasai watu empanimfo afri eye enkran ya wanom edi wo mudwuma ewo Ghana Airport Company Limited wamo akohia adehia wamo ewo sonyane na nanom atena nkonwa afei minister wanom so ka ho bi die na se no nyamfo Joseph Ade Akwabo wode nsam kakra etuja Yera asoma mpanfo se omomra na omommehwe asase no na airport muno na okobu akonta kire Ghana fo a bosome maaye osi obesi miensa ewo Ghana ha ye mehwe asase no na onsi airport muno chiao na nananom sa dwumadie ye frɛ bibi se lobre o lobe for project ansem mpanfo a ye wo bonoma ni ha
ene nananom ene ya yenuaba honorable Millicent amankwaye boa odima kotre pa ye ena ama nia ne yehui abaso Openia wakasa ye yo no nyamfo Joseph Ade akwabo apiemu abono matamu a wono ni ene nananom enu achi ene ya what chairman Edema Ghana Airport Company Limited Ora James Agaga wono so e company for ho a wono mkoyo no so ensi The airport company is almost ready with the design for the new airport. So what the issues to do with land are resolved. It wouldn't be long the president would come and capsule for the commencement of work. So this is a project which is of importance, and so we are not playing at all with time. If you were here, or if you recall, a few months back, this team visited Sunyani to inspect the old facility. It hasn't been long. When we came to the conclusion that no, the new facility is no longer fit for purpose, we went back and reported to His Excellency the President. And that is what informed this. Openia wakasa ye titinani Edema Ghana Airport Company Limited Ora James Agaga wono ene ne mpanifo ne kopie mu e wosunyane bono matamo se abanse okosi airport nti wo mo kwahyen survey na won kohia nanan ma kyerɛ nkonwa ene mpanifo ni nyina emu no openia ono oya bono regional house of chiefs osagefo osi ade yo agyeman bedu ya wotoso mienu mu ono so e wodwumadie na CB na ose without any contradiction. Since a very free year, we Musa President be a airport when said John Flandani. Next year, you can trust and share. And I will say, you know, the doctor see you. Share one airport now, all time, 7 Nana mwada roma mwa mtu kwaneno sa utu kwanena udrum kran wejema kran se de lo sitie na ya de jana ba president John Dramani Mahama abuna fo ya kunta ya di bibia no uni mkwana oba zo yele oba na boa kokoro ya ebidio meti makasa ni o ni wie kura de mankasa na na do ba do azo oba ye bia na no so na me na oba ye Doma mahene osajefo osi ade yo agyeman bedu ya wotosumieno oye bono regional house of chiefs openi kase na ekasa ye ensemi yensem twani opambo eneto ede esom yen ebusuya etiridi yade ne de eye time herbal mixture edrei eno na eboa ama malaria na entotom na awewa am wanya no etu ase afri ni padua no so eye TIMA ukodwa so na wapebi eno na beboa wonu matuntumi ni di honam ba bia eye oya eye time o empanimfo se fremai na yene wo enkasa wo 0244 417669 0244 417669 na time mpanimfo enyo so kasa natural mineral water ya to yabo ene ade adrebe no awo asase nani ase akopapa abotan mu ni ya twinsuo no ade afri mu eye mercury free o ensuo we no wonom a unsa yes wanum nsupa eye bottle water yo sachet so de honom a ade abadwa so eye kasa natural mineral water fa ni mfa nsuo ne bi mra dwumadie bi a wodi bia na apese woton so abenya mfa so chimchaw ye wo eye enkran ha ya ye wo Taifa Bok Hospital no echi jemai na fre kasa penifo 0206 496 430 and 0303 965 780 na kasa for nyo so endpoint homeopathy the homeopathy kwan so ema baby ngenge na just the two infertility ase afri ni padua no so homeopathy ya the best prostate na ma homeopathy diabetes no ya the betu ase homeopathy ya de na ya chronic no ya the betu ase de ama wo na empanimfo kire mu se odi hye bi anya stroke enwedwe ye bebe fia baba be hye no ama ne ho ato no eye endpoint ni nyina ye homeopathy kwantempon so kuma se kronom aboahia ibutu a ye di adwuma akra ha se no shell signboards painted quantum pon so na ubehu yan from penifo 0244 867068 and 0274 234 321 endpoint enumekwe adama yanso asam no so e won sam foforo mu abusuan ye toaso akokopie mu e wo eye ensam foforo mu a na ye ko eye etifido epoye mantem na nadmo adwumakuo no na omakọ eye kroba kwa ye frɛ no eye garu na garu esevu amanfo ho pa etiefo bekaya 2025 brain mu no eye January ekopim eye December no eye insuo ene afenso enframa di nhia emesa amanfo niema
ewo mpotem ho no mo inti anam so ama eye Garu district ho no mo no abankra chepani a obutu ho honorable Abari wono na odi to dwa kire mu se nokura ni oni aban ni bedi nkomo no amone aban na kasa hwekwan obetima fa so obeboa agro no abam ampa nadmofo atimi akoho akwakoye omomwa ema meka sei ebinum anyamwa e de free aban no ho ama ebinum nso anyamwa e de free ankorankora ho na eno enenam so ema eye timamufo ne wo mo munya akyede ibie wo mo ne sompa kase kasa ena omo da aban na se ema ebi nso aka nadmofo ena afa nso aban krach panino wo mo da na se pa se ye radjo na buga Abari ye nhia wodi ankenye o wo baba ye moa papa ebra moa ya be ye bra mu hia moa ena aba be so so pepepe enu nti wo mo da ene nadmo ene afa nso aban no ase Kratsei Efri Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST. One mo penifo na dia ben na penifo wonsa ehyase eye opani a wono okasa edema suapon. Ya wosa so eye deputy registrar Owura Daniel Morris Bequin. Na wo kiremu se eye yadesuafo makomako num bi. Ya dismiss wo mo 2025 no. Sa na wo fa se ebu akwan so esa besua ade wo sukuu mu ho. Wo mo kiremu sansan ye be dismiss wo mo no ene ma boni a ebekọ school school mu nyina no na yenkura enumi na sankura enumi ene Bernard Buadi Francis Tutu Etuahene John Kelvin Kani Roland Boche Insia ena afe Felix Akwa enkwada enumi ena na school ni susu se wo mu ni mraso ni hyehyeye so enti school no ayi wo mu nyina edi na wo mu safa se ebu akwan so anu wo mu ba ebesua de ebeje nteteye enu nti ena mpanifo de krata ya ba wo mpese wo mu kama mansa nyina ate se enkwada enumi KNUST yayi wo mu di afrim wo mu no wo mu tonkwanta wo mu party ntontan se ni de se wo mu hu KNUST campus wo baabi a wo mu nwane wo mu na mo mu meka enye sa de mpanifo se de wo mani abre no ye chi wo mu nearby campus baabi a de wo mu ade beye wo mu no anhwe yi a wo mu dadwene ho a wo mu ntiase yentu aso na yenkopemu ewo eye Sunyane East na aban krachipani a owo eye Sunyane East de atodwa kiremu se ahonidie we ya na ehu hia pa inti aya abrini dombia no se basa ye mbo monten na ye modewro yenko prepare monten so yenko tititizigatem ne yenko dododo miaye bia efu a aya hu behia se so nipa dasani bia bo no homoden na ode ne hu ehyem esan se tro ne kraka se ahonidie pawwe eno ene ade a ehia afei nso abrini dombia no yemo ye homoden se ebetimi edi ye hu enso eni enam so ema adwumadie ya wodi yei enye ono nko a wotonsa adifre eye Ghana National Fire Service for Ghana Police for so ka ho bie prison service enso ka ho bie immigration ka ho bie ana mrante o mabetin kantinkanti yi asrafo om so mo ka ho bie na omo ne yensen trofo edi nkomo a Yera Vincent Entry Ejei a wono anoya bankrache pani esi sudua e kan sei na baby asema ko na meka yebihie mu bia ni papodo na e wa ha no ehu se security services no ene ba ni titolo na sabi no bo aye e ma sabi na atrasi brother for e fa so e di omujuma baby ameka se e ha atwen se yemi ano bebo balance e no ma fie mo ni afremo amaba na timamufo ye de dodo na no e wo fie anaso wo kro nkra na wa amaso be ye adwuma na emu wo twem akọ baby said that mechanical and then you did big sa ye share ye clean up nasia na ye grab kwai baba for a year to man sa dem said ye share say you hu enu atire no timamufo bi a omunso munya akwanya ebepie mu wo eye dwumadie na se enso de omunsem to sompa kase enim sei I think say a very important exercise. Say President I declare say region biano every month biano to debisu or Saturday bisu na yes. In fact, many of the time if you look at the level of sanitation. Inti timamfo bi ena yeti omonka efi Sunyane East abato mpesoa eso. Jumedie bi ekoso ewo Anglican asafomo na jumedie na
One mo tonsa efrem panifo a womo eka biewom enam so embaswani a wo hwe nkron kuma na afei wo mpuntuo ho nsem so ahensam ka ho na gidie ho ensem meche local government chieftaincy and religious affairs eye ononyamfo Ahmed Ibrahim wo kwadwumade na se bi na ne nyina ne se Anglican asafo no wanom eye ofana womo ye ma wo ye asori ni mu a ye fra wanom mothers union no ye jabi kwan na ya fa bi nso de ahyem na numu no se a ema de no fruta braba mansa nyina no ano ema wo mu eye pa yetimi gu asole yenso ne yetimi ma asole etumi ekoyie se ema ewo Anglican sofonim na mothers union no womo eboa wo beka kire won mu nyina se womo yire womo sanse bibia mu no ema eye backbone. Today we present not only a new chapter for the Mothers Union in these days, but also a renewed commitment to service, faith, and community impact. The Mothers Union has long played an important role within the Anglican Communion and beyond. Its mission of strengthening family life, promoting stable marriages, empowering women and girls, and advocating against abuse of violence abuse of children and girls reflect values that are essential for national development, strong families, and building strong communities. The work of the organizations such as Mothers Union complement national efforts in social protection, gender empowerment, education, and community development. As Minister of Local Government, Chieftaincy, and Religious Affairs, I recognize the valuable contribution of the faith-based organizations and Openia wakasa yeyi eyoswani awono washe local government chieftaincy and religious affairs no eso ononyafo Ahmed Ibrahim ni nyina no ekopie mu ewo sunyane ewo abrana Anglican asafo no wamo Mothers Union no wanom eja mpanifo ni bi kwan ni yafa bie na opani ba kwa wone ye ba ya wono ofa no yomafa no a wababa besi womo omokono anan eye Madam Belinda Sewa Ado wone yensem training etwetwe nkomo na ni swade hunu ya wode baba boa emano. This new chapter has been marked not only by continuity but by thoughtful expansion. Our priorities include the following: 1. The opening of new branches expand the work of the Mothers Union to impact the lives of families. 2. To take up family discipleship, that is evangelism, in communities to align with the mission of the church. 3. To promote girl-child education and training and to help the girls grow up in dignity. 4. To expand our educational support through the provision of school materials and books, including the distribution of English and Tree Bible. To organize life skills training workshops for women to empower them and continue with our yearly health training for women. 6. To identify and venture into business to generate funds to support our activities. Entino Madam Belinda Sewa Ado wono na sesei no Anglican Diocese eye sunyane edie no Mothers Union no ye ni se president ena wadi na ni swade hu no atu dwa no ntima no obeboa ama nwumasu atumi akoso wo montem womo anyini ni womo munyi nyina fe edwadie mu nsam ene womo apomudin mu nsam no ni nyina wose edana bam ya wadi ensam itu ye nsam trefo adem abusua yesu ene yegina na yada ye ho tew na yabesesia na ansana no ensam a yedi kan di asomo no ebi ene sei Asante mantemara wosama beto dwa kire se abaiwa wanya fishe duasa wakosen hu okoko kuamu ama meka sei ehubo abokru Posifo ya wamo watasa no se maame boati Mavis abeka kire wonum se nikru DSP Richard Ejey wanu kire mu se wabesra ne yire na ahomache sebi wagem ewoni jade a wonu behwehwe mu Otimantem so timamufu etu wonum no mode to IGP animu kire se apose adwuma kuo mu bom homode waye otimantem no se bibepe ana ekoso adamantem sa mega sei omunya abasobo enu nti yewura yehonu e kai wo mo abusia se yeda ye ho ba ye bekwa amano ne na no sum nsam eni abusia yenkopie mu ewo eye obrempon ono a ne wofa ne krom ye basisia
TV Emma Aketiapa. Ebusu Emma Aketiapa mpa yedase na yen to fan tre so frau na yen kopiemu ewo eye obi manso na obi manso de maka obrempo wo fa de na tese Donald Trump Donald Trump abon kro bi edin e de ato da tem se enche se nkro wenmu ni nyina do montoma ba bebo eye US de ho na afi o ma hwe nkro wuro bi a eye America asrafo atimi atwi e de afa Iran asrafo so no wo mu ahwe na afi o ma bi o mo promu e de ato o de amam o si nkro bi ti se China, France, Japan, South Korea, United Kingdom and avenso afufro bi a eka ho na ebra ye Donald Trump di tudwa no ena osisu dua che mu sesei o hwe asrafo wo US jumedi o madi pa o ma ya de papa obo ma baso nanso ye kopie mu ho no Iran fo o ma dwalai e ma chese protesters bebre na etoto ayampia ebi nkatons e mo afiase cartons wa usu de obi esu e ma chese ono so e de omo hawo e de tu wiase afa na nyina anim ye nte Iran womo ku etwetwe ntokriato no eho na de edi nua no ebini abusuane na iraye erunti ye de besi ha ye da papa na we de Donald Trump ise dem se na kuma ya ba fam kakra ebibre mu yenka o mo mpa ibom Ebusia Yesu ni yegyina na owia twebe kase a yede esom free sompa ma o hye yen e wo Sompa TV and afa Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adamfopo Radio Paris France Abuchememo Takwa Sompa 101.1 Takwa de Sompa 103.3 Tachima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Afidoma Sompa 101.3 Mankisim Eya Kingdom 106.1 Afodi koda no wote yenka ewo so Kanish Urban Radio so wote yenka ewo so Kanish ne important mo Doma FM 100.7 Doma Hinkro wano so efansen bi www.sompaonline.com and so your website here yesemo for penya kwitire nsem nyina potokasa mo brofa kogu anu mo a afoforo bi ka ho betumi akwakenkan bi Facebook ne edem live Sompa 106.5 FM YouTube ne Sompa FM live Rich BITMISE na daroma opeja yen efifia ha ebesintentan fidie ne so endpoint homeopathy wanu mi kire mu se de homeopathy quantum so ebesa ya de kasa natural mineral water enso ni mu ade aya no apebia bobo malaria duro no de etu ase eye sign etu malaria se ukodwa so na wapebi ensem a yedidi wonto ano empanifo one mu free Ghana Airport Company Limited kopie mu wobono emantamo ni nyina ni sunyane se omampani yes ye be airport ho nti panifo akwa survey no aye bibia yedi mu nsem esom wo sada enso na KNUST empanifo aba amane se adesua fo makomako num ya ye dismiss wo mu 2025 no sa wo mu fa sebu akwanso san abaje adesua ewo suapon ni mu a yapa won ho toma se sende omani abre ya che won mu a ye de omo ebe famra kwam na ebi ka ho na ye de som wo ansa na no ye ne a ye de ensem yi esom mu mimidin ABENA BABU ADEPA-KOFI menembra Nana Oppong Kyekyeku Abusia happy birthday yenuane mu bi edi wanu awoda ye wese wanu na ye sorry so happy birthday stronko enkoma lady Abigail ya owo ejoso lady Abigail ejoso na wo ye nurse ni we no efi wan kasa oyonko Lance Corporal Ofori Jennifer wono so or Regional Police Training School ya ewo Kumase enti Last Corporal Ofori Jennifer Regional Police School Regional Police Training School ya no ewo Kumase na chese posi ni fofora ya fa na wagentete ye wono na ewehye na danfo Lady Abigail ya o ye nurse ni ewo ejoso fomiswa we wish no happy birthday to Lady Abigail Nyankopon enhrawo na wonye okese obrempona na so etai eyesa birthday wish echi omsi nyini free adomo ekwa adomo happy birthday sonko we so enko enfama eye maame ohene wa vida esiedu boaten ohene wa vida esiedu boaten wo ebuakwa menhia happy birthday we efi wankasa wukunu inspector osai boaten Richard ya ono so di ni dwuma ewo MTTU Mankranso district no enti inspector osai boaten sa ne yere ohene wa waso ma happy birthday wase Nyankopon hrawo na wanye okese ono so ne yede no atoso no ena de atwato yi nso enkoma agovro
wono so ewo esikuma we happy birthday we efi ohene nana nti no ohene nana so ma happy birthday nyankopon hwa na onye okese abusua yada se ama mo nyina mo enitie mo ene hwe ya adehye to me chenya oba eni pechemu ana dia bedachi nanso ubetumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi nunu chvi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa mawobano apomodin free ne mofrase Janvita gowo do be Janvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a good year in Kratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient says a prostate. Na baby, omuti screening. Emma Huni etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend, the premature ejaculation. Bear maybe a one would offer quaquasia. As a wood dinner huagro. As a wotonte. Any a bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Omo de mufua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa. Ewo Spintex Zebra friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebechiro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu de mufo. Me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden ena so biem. Time eba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time eba me hya esi agimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time eba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no. Time eba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma. Hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o peta meba mixture enru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA age adwade nkratoa yi ato. Tontonte yenum sane afadwen. Ne afadwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebua nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden kwa. Woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. Dear waguo no and one na ucha sumpa yaba sumpa yaba sumpa Sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sumpa Ose me Kristo sumra so oba jeje wo o maya ose oh me I'm going the Bible way
na obo bajeje wo ba na bo hu se wugina yi ana se wugina yi boni obeyi wadie ma ya o se ma chere adwuma mu o ye fo ma ya o se manyina che abrantie eka kete manka o se ya ni monyam na ne ma me ye woman tanyini pa na enura sei medam pass wa me ka abrantie asem na mesu mum manafu musini bo se ka chiti Pana 3.1 okay bibi asu nyame ye kaka na no say at office no usu say ya ne ya so want me no woman father pen so no na so amana how some kata Joseph some ki amana position at the station na kasabe nko akora nimpa no fa manyame na bema ebema sinsa yenu onso ko kufre mpon o SOMPA 3.1 ko kufre mpon chechire pa woni pa brabom anene bema sinsa nanim no ayasem toda bia bema be sere mu so be pon no bema panyine se me agro na wudi yo o papa so de bobo eradi me tuntu mo de me kan for ne waye o ma brabo eradi usimi bia bo bia ka mitumi bia asem nyina na me dia ya nyum tuwe mi yi waye kan for de bebe eradi juwaye ye ena anopay ena awie ena anyure tuntum esanse usana ufata Jesus Christ das hallelujah sane bejiwa minyamie ye isawo sane bejo nasi adora aye isao minyamie bejiwa elio minyamie bejiwa sido dada sani bejiwa aye isawo sani bejo nasi adora enonyam sao minyamie bejiwa sido minyamie bejiwa elio dada Jesus Christ you are comfortable so now to Herodi Senyawanka Kami eteni